Hello mundina namite ho zosi limna kahin nei keron chule tuni khu to bor ni simsegi sang ni le som ni le guma de gen jong tu su chum sum ho phon do na nei ki taw hiti Cookie History and Identity Protection Committee KHIPC kun ki phon na Cookie te thu sim chon la khan ho ventu ma thu sim le hi na ho data chi piding appoint mo zia Heji Cookie History and Identity Protection Committee KHIPC hi achisa December ni sim som san le som ni langa chu hung ki sim do hi he dikha chu history le identity di lo ki sim ho le ki hil na di lo ho zia NAMSUNG le society sunga ki puidan di lo tampi uma thil ki bol di lo tampi uma hitai tu sim lui ho nam thu ung thu chang thu ho thu ta le thu dia chi piding ngai zai hiti ho je chun Hichi Cookie History and Identity Protection Committee KHIPC hi support hin borjing undang tu ta le thu di chi piutin adi lo ho su di utin ai thim lo ho hil thimuti tin Department of Information and Publicity Cookie History and Identity Protection Committee akun tipun na thu su chun asena hi hitol han chun Cookie History and Identity Protection Committee KHIPC kiloi khom na hon achi sa Monday ni khwa chun Cookie Community hon Michael Lam Zathang ho kible James ho kibin Cookie Community sung su kya ke bung khana dinga na to abol jing chi lonin Michael Lam Zathang ho kible James ho kip Cookie Community apat kino do lon he tai Michael Lam Zathang le James hi thadu clan ahil hon pun amani hi ho kip clan apat ahil honin Community sumin si le Julia pan lonjia community le gamsunga pat kino do lon he tai tin jong asayuvi KHIPC in asay bena hejimi te ni hi tu le tu hin infarsunga ke sel ahilonin Manipur Chief Minister Lui and Biren Singh in hitabong Cookie community ke bungkhan ding to gun hi ato khompia avat kolhona hiati and Biren Singh vat kolna noiza ahosa jinglon lain self-style organization aput dolhanin hechi hochu Thado in P Manipur TIM Thado Student Association TSA Thado Human Rights Advocacy THRA Thado Youth Union TYU le Thado Community International TCI kiti ho hi platform ho hi aman chalhana statement di lo ta Cookie community go na le ankle na press release le adi lo lam ta thulu aborjing thonetin KHIPC chun asiji committee chun asai bena hokip le kip gen hi thado te upa hin thado hi thalun cha te la aneu pen hi ati thado hi clan hi tribe ki ti thei lo ding hi tin jong a ki sei ki di committee chun asai kitna Manipur State Government in sangkha jaku somale gublaiza le lunne thado lam kaina thado clan chu tribe anatiu hi kiti mona le ke bungkhan na asu sein phamo asa na uthu asayuvi song thu ahi lo le songza lot jam ho ki khongsai misau changsan holai guite mate langhar do thang kilung lungdim lupho dimngal lunkim baite thado lin thang le adang ho hi tribe ahi pun clan hi Paule ham chondan khandan le namjem ki bong ka hiovin song thu ahi lo le songza kun ka hiovin kagam le kanam khan to na diwa tong khoma pan la khom ka hiove ati tu masanga Seitur area Bisnupur district mona IED anapo ketchu meitei le Cookie gal asuling laube yakiti hiji bompo ketchu January ni sim nga sani le somni lugumni thilsu ahin meitei milhamni anaki sukhan Eji thilso to ke seichun Cookie thingnoi ho anaki ngoi na hi ahin la investigation bol ho gincha dungzuin meitei terrorist group hon IED anadal ha ho hidin ageng movi Hejitol honin Cookie community hon hatain hijibam po ke na to ke seya panla ho chunga demna sangta anayovi Hejitol honin buina ho Aumbelo nadin buffer zone ho zana neita uma suke lova ventup dinga hi tin jong asai belvi Cookie community hon hitabonga het chin umlova hitabong thilso ho akingo on ho hi phamo asal he ove kiti asai bena over Manipur hi meitei fake news le propaganda ho hin boin ho thau achap be belvi tin jong asiji meitei kon kharin fake news asain kon khaden ata asan jewin hechu protest bol kidun
lampidunga atovin kiphinna abol ki jiu vetin jong asiji fake news le propaganda ki sim thu ho hi meitei culture a hi tin kuki community leader hon asayuvi digital honin kuki community leader hon hitabonga ki saho madoin hanlang dan hota en ki bor han jong atiwi kuki council hon gale tur hi aum jinglai a hi jin hitabong ki talo na din buffer zone ho nivet tu piun lang chule fake news le propaganda ho vekol jingdi security force ho hi nga haten anati movie kiti hon asei ben hova separate administration AKP diu hin gamsunga chamna le mon na hilhut penin ti atiwi hitol hon chun kokumi injong tuji bompu ke na chungchang chu akin thei pe na hulgil na auma aki huldo ho mi pi he dinga ta langa om na ding le hejithil si bol ho chule aki thu pi officer ho god na ki pi na dingin Melee Civil Organization Coordinating Committee on Manipur Integrity in nge na anezi kokomi indem na thupun abol na chun hejiti zarum ta thil su chu human right le constitutional guarantee dan le mul ho kipal ke na hi avel vela muthim nuja milham ho hungki bulu jing na hin heji gam ke za am narco terrorist ho god na kun ong thol ta om naw aphachi ne ati heji thil su chung sang chu kokomi chun state government le security ho angoi na hi phat sia hitabong thil si bol ho head do maddo a god na pi ding don selova a ki koizin milham chunga thil si ki bol hi angai da bongin om ta ati Simpania Seitola Bampu Kezi chun Manipur Lok Sabha MP Bimol Akoi Jamin Leisim nia chun Seitul Huvil na anni na hi Inla buffer zone ki sim na muna sepi ho anomovin Bimol chu anatingovin Maban achi sa apovin na hi sepi ho anatin jiu chun Bimur alung hangin thupep anasay na hi Echa thu asay na chun Bimolin buffer zone ki sim chu India le kuki ho chena to Meitei tele Manipur gam ki ahiyati India le Pakistan gam ki banga munphe ma buffer zone akisimetin asain India gam sunga namchum le namchum ki boina tamta ta wanga hechita bong buffer zone ki sim khalo ahiyati MP khatjong buffer zone ki khalsa thilo chu MP hi zala parliament a toding jong za hetai tian jong asai tanto ki tu lowa buffer zone ki simji hin Home Minister Amit Shah le Modi in Manipur hi asu khan lon a hitayati political party phem hon am ho lungdei banga sepe ho na ato sovin sepe ho jong constitution to ki kala na ato o hitai buffer zone ki sim hi gam chum ki ka ki koi a hin stir kha sunga ki koi zilo hi tin MP pan asai Manipur sung hi tabong din mun alhun thei hi Amit Shah le Modi ji a hi tin jong asai Manipur su ke ding ki go hole Manipur ki pum khat na ke ding dei lo ho ke ka koi zo lol hingam ti ki vel ha ding a hi tin a sei ki ri to gon chum jong le Manipur ki pum khat na ke ding dei lo ho hung lol hing diwa hi tin a ki nep na thu a sei Bishnupur Manipur Ngaukun Village Phogauchau Police Station Area Rocket ni ta anapu ke na chunga mini anaki su kha ta January ni sim ngani chun National Investigation Agency NIA ho khuda athu holdin anapilu ta vetin January ni sim gup nya thulut kha chun asiji amana seina hechi rocket apu ke masa ID chu jingka lam pungale mi somli lenga vela chu in khana pu ke hin ani na pu ke achu amasapa pu ke na pat meter zania gamla kalam pungile mini somli langa la pu ke ra hitin a komvela ho chun asiji hijithu so tolhanin Manipur Police hon NIA ho khuda anapi lu rahe ta eketi hijitol hon chun security forces to ki thuin a komvela ho hatain investigation ake boli boina hung khosit ben loading tin thulut chun asiji hechi apo ke masat na inchu me sangni le somne thuma pat anaki dala in neite relief ke ma apan sa jinglai wa hi zong kiti heji thil su hin meitei le kuki kika boino aso sangbe in mihim zani le som guwa thina le in le lo dala galjam ho kumni lingdi ahetan tu chan hin dinmun ahoi nai puitin jong akisezi
civil society ki LAHKHOM na za CHOM2 indigenous people organization le all Manipur student union hon nidan somnial li sung set down din Wednesday ni jing ka pa anati wahin hinla meite civil body coordination committee on Manipur integrity kokomi athu ki chi dingzo anadei sa masarove kiti Manipur BJP MLA Yumnam Khemchan Singin Manipula chamna umding deilo hi koihamti head of phara hetai tin leisim ni chun anasei na hi Manipura chamna ahidan mu theiding din muna ahung ting le meithal le bom ho ke mangcha boina tha ahung ki jin hechita bong to gun nei chu koihamti head of phara hetai tin Khemchanin infar major khuna Manipur Press Club ki phudo kum somal khalhin na ki man nakin guna na se hi achi sa kum December la jong IDP pham ho ai munova akinung leole meithar ani ki kama hi tin sei kokomin Manipura namchum chum sin infar apha thewa hetai ti ana phun do chu chamna na ding deina ahiatin All Manipur United Club Organization in gamgi hovil na neya chamna thu aseyo vekiti jongchu thilpha ahiati kingun to ke mana thu aseina chun Khemchanin democracy ki vaipu nagam ho thusu mi ho panmun thu pi da na sein Manipur to bong gamsung boina mun ho ajong panmun poimo ta nei ahi da no ana sei phongin hi Manipur boina zia mi pin hasana thu wa hi jin chamna na ding to gun ho to sot ding hiati Manipura thu su mi hon ato ding dolu lunglu ta le ki pi do na neya ato wa hiatin munchum suma ama hona to na ho mi pin ki thu pin na pe dingin nge na zong aboli Press Club ki phu do kal kum som ngal khal hin na ki man na chun anamulim sa thu su mi ho za bol na ana piovin Manipur Press Club ki phu do na ding panana la thu su mi phem ho pan la na ho zong het pi na ana yuvi Zani khu tobor ni sim gup sani le som ni le khum ni khotsun ako vechen na IDPS Welfare Committee Churachanpu executive meeting anomina hi meeting ki panadingen chairman pun IDP hodinga thilpha mutheidinga ho puro chunga pudaitia kuna anti parallel bio charitable clinic sule adangdang highlight ahin bolin chuzovin secretary pun agenda hoding le mabana to ding ho aban banin ahin phongdein imazo se achal ha masangin audit report ngai hla dingen kona ani na hi tuchi audit report ngai hla hi zovin agenda ho phon do na haniyun agenda ho cha hi le khana executive research ding subcommittee finance media data property in charge to le auditors tumna volunteers IDPWCC wing women wing lina IDPWCC clinic resolution number 1 na executive research ding tu hi seikhom na akinein ahung ki khom member honjong pha aki so ke na hi chule October ni sim somna ni fourth meeting resolution number 5 close b na anaki se ma bongin executive member hiya meeting a thumve ki zama hung panglo se se jong membership ma kuna la do ding anaki ti banga ki bolding hetai executive member posa kuna la do ding le la lut bedding ho cha hi le pasu thang hi vice chairman a kuna member heading hetai nu rosi member a kuna la do ding hetai pa zona chu treasurer post anga ding volunteer langa pangta ding hetai pa lilin ho kim hi vice chairman le finance chairman apu tha ding hetai Mr. Thangpu hi joint secretary anga ding data langzwa ding hetai pa he jang hi vice chairman le treasurer apu tha ding hetai pa sun min lin vice chairman le IDPWCC property le office in charge apu tha ding hetai resolution number 2 subcommittee to finance media data property in charge to le auditor Khadna Finance Demin, Mr. Lilian Hauki, Mr. Susun Finance Secretary, Mr. Hezang Treasurer, Media Team Adingin, Mr. Mangsa Guite, Mr. Thangboy Kipgen, Mr. Minthang, Mr. Helun, Mr. Thangboy Dungal. Data Tima, Mr. Hekhu, Mr. Thangcha, Mr. Ngamboy, Mr. Minlal, Mr. Thangpu. Property in charge hile Mr. Sun Min Lin ama helova IDPWCC property josi koiman apu to le aman thailo ding hi auditor hile pa hengam le Mr. Kakai hi resolution number 3 volunteers IDPWCC wing women wing IDPWCC volunteer adingin Mr. Zhang Hugin Zhou, Mr. Zona, Mr. Zoipu, Mr. Thangboy Kipgen. IDPWCC women wing a hile
Nu Lamboy, Nu Lamboy, Nu Lamboy Kathleen, Nu Hoinu, Nu Rosie Hokim Hiwi. Resolution number 4 na IDPWCC Charitable Clinic hi Pa Hezang hi Charitable Clinic ki bol na ding chung sanga mopu na lingset zong akipi na hi tin. Ruban Hokip Secretary IDPWCC Suikaina. Ako vechan na executive meeting a kilol na lekha suchun asay na hi. Jani ki chena dinga ga kalsung mi phewep Chorochanpur district a lamlin tu sizin thina atu lovina hi wangsin atu la chun mei thumpan nan mi li amoli movetin police authority khatchun asezi amon chu singa subdivision hopsung ngaljang hukom velahin gari sunga tu chu mi somthum le somli a hiuve kiti lampi ke hekon laita tu sir atu hi tin jong akesezi ato no gari chu pick up van hin kichena ding kin guna pangdinga gakal songo ahi ageti thilsu na thina tu ho chu thangmon mung khuptung son of kamkhoton khuptung thongtam village thanon subdivision hauchin wife of late ke lalkhan thang dorkas feng chingai sem wife of hauson thang khuptong thongtam thanon subdivision chule Nyang wife of Khamza Kap Khuptong Petra New Lamka Hiuve Kiti Tosi Namuna Hule Veng Hole Police on Akin Tailamin Amon Adal Ludovin Akisukha Zong Pep Danin Akisezi Akisukha Mi Pep Zong Anan no Hosedanin Akisezin Hedithil Soto Kisezin Police on Hulchil na Abolovin Ipizia Garijun Hitabanga Tosi Atu Hidemti Hunki Huldo Dinga Hitin Police Otluchun Asaibay Jani Tobur ni sim gopchun MS Kanglei Park Service Station Luang Sambam in Faris Muna Kikinglo Hilin Inspection Anomin How Quantity Quality of the Motor Spirit MS High Speed Diesel HSD Le Akizu Naren Ho Anavel Hauvi H Inspection to Officer on Special Duty POR Haubombo B Singh CAF and PD Chile Weight and Measure Department CAF and PD Indian Oil Corporation Limited IOCL Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL Chule Raya Energy Limited NEL Amho Chingen Anakilhan PV Kiti Directorate of Consumer Affairs Food and Public Distribution to Pidungsuya Anaki Bola Kiti Amho Team Chun IOCL Infar Laboratory Test Boldin Sample Chumsum LAHKHOM Vekiti Thuluchun Aseina Manipula Pomum Hoa Joint Inspection Hi Kichi Pijing Dinga Hiati Joint Inspection Team Hon Aseina Sample Ki LAHKHOM Ho Hi Examtia Permissible Limit Khala Ki Simbe Aki Medole Government in Pomchu Ki Kha Action Nasata Akila Dinga Hi Pom Dan Lemur Ki Sim Hi Mi Pi Ho Lunglei Na Dinga Hin Bureau of India Standard BIS 2P Zonga Hi Tin Thuluchun Asezi Department of Water Resources Manipurin Suknu Lailoi Phaithi Leikom and Santi Kumar Mapa Suknu are retaining war Asimutsu Buffer Zone Sunga Hitin Sangaikot Subdivision Chief Association in Temna Aniuvina Hi Association in Leisim ne thuso bolovin hijita bong to gun khat khanto machal na to pansa ki bolchu Buffer Zone ki sim ki zuilo na hiatiuvi Hitia retaining war ki sim chu bangkala mancha ding hiding hamti lungphan mona thu aphongovi Makhau gam ke ya kuki ho chen na ho dinga hung phamo the a hi tiuvi thunei vai hom hon Buffer Zone palke officer engineer ho chunga khouta got na api na dinga nge na neuvin boina umlo na dinga security force on jong Buffer Zone ki sim na muna na to ima achil ha lo diwa hi tin jong thusu chun akisei Iam tia retaining war ki sim na to achil ha deum lo thil so ma hi le Water Resources Department Manipur le Kakching District Administration tenin mo ki pu ding wa hi tian jong asai hovin hi Mizo sin Buffer Zone ki sim zui chia khatla khat lungha na the ding ho bolo din jong nge na aneuvi Senapati Forest Division Police CRPF NCB le khosumi phep ki tho khomin le sim nya chun Senapati District sunga Upper and Lower Khabung Mola Kani le 12.9 hectare le Logbu khat anasu siove kiti Police on to so bolovin Kani le bol ho
ki horjing na lai ya tiuwi kani le ki bol ho sumang ne dinga mi pi ki tho khom na athu movin kani le ki bol namun aheru le akine pi pen police station athu api diwin tim na bolovi leisin mi ma chun special operation team SOT 70th battalion Central Reserve Police Force CRPF hon National Highway 2 nepai khutia kani keji somlakha anamanu vinahi nilha niden 430 vera sipai hon highway gari ho khulchil na ani nawa bolero registration number AS01 9963 khara kuna anamu da wahi kani chu bolero sunga gari kangkha sunga anamu da wahi tuni khwa dinga thusoh LAHKHOM chum phondo na in nei theu he chen chu hitan ti